Televidente, un felice anoche e benvenuti nel nostro programma Bonoci Corsau. Ma siamo contenti per noi stare a trovare junto con voi oggi per noi aprire un programma di celebrazione, di cose dolci, di cose interessanti. Di compa sopra oggi noi stiamo a celebrazione di 4 anniversario di Centro Comercial San Bill, más que un centro comercial. Ahora nos no tiene fiesta grande, nos no tiene un programa que minda nos mira gente invitado, no, nos mira público, nos mira gente contento, nos mira gente satisfecho. Y es celebración con nos que 13 para adelante, ave. En primer lugar pasó, grabación nos hace durante el transcurso del día. Ainda Trempan, después más en Oranandi Merdia, nos a conversar primeramente con Arcángela García, que después de esta parte, para bastante tiempo, de team de marketing, hoy en día está na cabeça de grupo, de equipo de mercadeo, de marketing de Centro Comercial San Bill Corsau, y después nos a conversar con su director, señor Luis Moreno, que andan a darnos una impresión de 4 años de trabajo fructífero. Nos, como Bonoci Corsau, tenemos palabras de gratitud inmenso na familia Cohen, na familia San Bill, para darnos también confianza como sponsor de nuestro programa a través de nuestra sección Banchilden San Bill, que ya para bastante tiempo nos tiene en aire y que da una indicación na bastante turdía de lo que tiene para si hay en San Bill para sobra. Team de marketing seguro no solamente está promover San Bill, pero está organizar actividades conjuntamente con nuestra comunidad, conjuntamente con todo el negocio de San Bill para asina San Bill por así comportavisa para dar contenido na slogan que tabisa más que un shopping mall, more than shopping mall, más que un centro comercial, pues eso San Bill tiene vida propia y te pensé hoy en día es un lugar de un cita obligatorio manera nuestra visita a mí te llamé un meeting point, pues eso piende gusta topa, una no se topa na San Bill, pero además ya sé gym, cutín, gimnasio, parque para mucha, que me tour lo que San Bill ha desarrollado y que hoy en día forma parte de schedule, de programa familiar de nuestra familia de Corsau. Tapesei no está orgulloso de por logra Hayana Corsau, inversionista na Cuba pensa de Corsau y de ese negocio de un lugar que está garantizar estabilidad y cultura turbulencia que Corsau está pasando de que tu vas a seguir pensa na Corsau, confia na Corsau y invertir na Corsau, lo cual está sumamente importante. Ahora, nos que aprovechar de ocasión y prometo que nos comenzar con nuestra entrevista, con nuestra realiza ave, la nos van back del tiempo y van a un tiki día 28 de mayo 4 años pasados, día que San Bill abrir su puerta. La gente fue mainda trempan, parana rey, guardando hora de apertura. Estaba un momento realmente grandioso. Estaba un challenge, pero nos fuera mirar el resultado, lo que perseverancia tanifica después de 4 años de trabajo. Pero la ganos van back en tiempo y van corta día de apertura de San Bill. Televidente, feliz noche. Bonoci Corsau. Ave nos te trove con un programa especial. Caminda nos va a presentar un recuento de lo que estaba e apertura del Centro Comercial San Bill Corsau. Sigur, un evento de una gran importancia para la economía de Corsau, para el sector comercial, para el sector de turismo y para el sector social. Para eso nos tour también hace uso de oportunidad de disfrutar de tour y ventaja con un shopping mall de magnitud de Centro Comercial San Bill. Está 13 con él. Ave nos va a presentar 2 etapas caminda e celebración de apertura a tomar lugar. Un día estaba Chawebs, día 28 de mayo, caminda e apertura de porta, si nos por visa asina, a tomar lugar. Es decir, simplemente de una manera tranquila, abrir porta en 10 horas de mañana para así permitir acceso de público, no solamente para ser conocido el centro comercial, pero ya para comenzar a hacer uso de oportunidad cultura comerciante que está instalado para restaurantes, etcétera, en el shopping mall aquí
está brinda para el pueblo de Corchao. Durante la ocasión aquí nos se topa, entre otros, el señor Sumanta Pafo, también director del Banco de Caribe, que ha instalado un filial en el Centro Comercial Sambil, y también el señor Jonathan Cohen, que está General Manager del Centro Comercial Sambil Corchao, que de un momento de preparación, ainda con expectativa para abrir porta a pronunciar alguna palabra. La gana sido vista durante el momento de preparación. Grande in historia di Corchao. Espero que tu cosa cala nechas, tapi saya no está. Bom, excelente, ¿no? Nuestra manera nos branch aquí, ¿no? Y para nos por servir no solamente visitante, ¿no? Pero todos los otros clientes, ¿no? De vecindario, ¿no? De aquí banda. Estamos emocionados, muy contentos, felices, gracias a todos los que colaboraron con esta construcción, los obreros, los trabajadores, los colaboradores, las empresas que se unieron a nosotros en ayudarnos a construir la Curazao del futuro. Bravo por Curazao y arriba Sambil. Quanto vai? Meu nome é Patrícia Gruber e ao dia 28 de maio a turma lugar é grandiosa abertura do Centro Comercial Sambil aqui na Corchao. Ao nós vai dar queiro, nós vai entrevistar um parente para o é dia de awe abai. A mim um shop não acaba hobby great como ninguém de vai pading. Dus ao nós satu a reportagem de tudo o que passa para mostrar-vos não com a abertura de awe abai, então para invitar-vos não bin Sambil, então bin wako bos na mesmo o com net e lugar que queda. Por fin Sambil Curazao es una realidad, es un hecho. Ya hoy abrimos la puerta a esta bella isla, como lo es la isla de Curazao, haciendo un mall con el mayor de los gustos y el mayor de los cariños, para que sea el mall que a partir de ahora pues marque la pauta de centros comerciales, porque todos juntos en la isla, tanto los que vivimos en Curazao como todos los turistas que llegan a la isla, pues estemos juntos aquí disfrutando de un espacio cómodo, agradable, con tiendas, con una feria de comida, un cine como lo de Cinemark, y pues disfrutando en familia, porque al final Sambil es familia, es diversión y es compra. Así que gracias y gracias por todo, por estar aquí y por estar aquí presente. Creo que es algo interesante, nuevo, que te puede traer muchos ratos de diversión, es algo positivo para la isla. Esperemos que todos lo disfruten.
Bueno, sé que Nando está en Chojopilo y no Sambil. Buenos días. ¿Cómo se llama su tienda? Coqueterías for Prince. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Analí Sánchez. Tenemos muchas cosas para las niñas bellas, las pequeñas de la casa y las más grandecitas también. ¿Y qué significa la apertura de Sambil para usted aquí en Curazao? Wow, para mí es un buen avance para Curazao. Aquí vamos a estar todos los días hasta las 9 de la noche brindándole atención, entretenimiento a todos los curazaleños y bueno, esperamos que vengan siempre y que les encante el Sambil. A mí me parece espectacular, finalmente se abrió y ya, bueno, el pueblo me imagino que debe estar muy contento. Esto va a contribuir muchísimo en la economía de este país, que falta que le hace. Va a abrir muchos cupos de trabajo, prosperidad, algo nuevo, mucho entertainment, muchos gustos, un lugar nuevo para que la gente venga, de verdad tenga otra opción. Algo upgrade, I'm saying upgrade, algo nuevo, and yeah, espero que enjoy. Estava dia de apertura, dia grande que a família Cohen a celebrar a apertura do centro comercial Sambil aqui na Curazao. Aqui já temos um par de shot mais de momento na inicial, o qual seguro está grato para nós corda. Depois de 4 anos, tem gente que já quizás não tem muito optimismo, pero tem gente positivo que a mira de Sambil costo tremendo para Curazao e assim ela resulta. Arcángela Garcia, que está persona que sempre está recebendo junto com seu time de marketing, Fabi, Lidania, tudo. Sorry, não comito a novidade de nome, pero nosso amigo Carlos, é mais obviamente. E te hacen están com TI, que vai outra destinação. Nós sempre estava mais contento e hoje em dia, en fecha importante, aquí nos aprovechar de también nos a dedicar el programa para compartir con ustedes la celebración de 4 años de trabajo, para nos incluyamos también la familia Cohen, la familia grande de Sambil, para confiar en nuestro programa Boa Noite Curazao. Hoy nos celebrar junto con ellos y nos estamos contentos y agradecidos para la confianza que nos da para nos también formar parte de la promoción de Sambil todo el día. Bueno, la ganamos conversar con Arcángela para contarnos su experiencia durante 4 años. Senão nós a continuar com o nosso programa já, um programa especial, um programa que ainda nós está a celebrar junto com a família grande de Sambil, 4 anos, e me quero que para Curazao em geral, é dia de celebração. Hoje, dia 28, está dia especial. Para sobra, me recordo que não muito tempo passado, ainda não estava a correr, mas meio de tudo santo, com bloco, com Kiko, com golf car chiquito aí, para nós de prensa, por ser conhecido, o que estava tomando lugar. Hoje em dia já tem 4 anos de existência, que ainda é atividade econômica de Curazao, arranha palanca mais que chama Sambil. Não somente Curazao, pero
gente que ha entrado aquí y entre meeting junto con mi Arcángela que está una persona que siempre está recibiendo aquí na cabeça de team de marketing que está onde team que tem trabalho todo dia tu ainda tem trabalho todo dia administração marketing etc pero tudo lo que você mira é programação é decoração é quantidade de eventos não pessoa pensei sempre nós avisa que o Sambil está mais com shopping mall pessoa tem mais roupa evento tá toma lugar aqui e nós mira com Arcángela tiki também a crescer junto com o shopping mall, junto com a família, sua atividade na vida cada dia mais pisar. E aí tem pessoas que também contam nós inicialmente, primeiro com nosso papi, com o seu general manager, o senhor Luiz, também com ele experimentar 4 anos de trabalho. La que nos va que fueron 2 bandas, Sambil y Arcángela. Arcángela, boa noite, un día más, aquí nos sabían con un motivo especial, nos sabían compartir hoy un día de fiesta para Inter Sambil. ¿Cómo te sentís después de 4 años? Herman, boa noite. Ora me escuchava papia, me tenho vista que eta llename com orgulho, com emoção também dilante, pues naturalmente, tá 4 anos que Sambil abre suporta nang, mi me está cumpliendo 5 años en la compañía, esta es baby. Entonces, está un sentimiento increíble de mira con nada nos llega camino nos está ave. Manera para mí se pisa con hobby trabajo, hobby dedicación, hobby amor, hobby respeto. Me no es un trabajo fácil, es un trabajo hobby duro. Conosco como o time de Sambil está fazendo para nós ser com hobby carinho e hobby amor, para nossa satisfação de mais grande, da mira, ora cada de visitantes não drenta cerca nós aqui na e nos por mira não sonrisa arriba na cara. Me recorda que o tempo que o Sambil abre, todo dia está um dia de expectativa e me está sentindo de time completo. Vamos com o dia tá que me promete é de 2 semanas. Quando vai ver, a gente não começa a reaccionar. Hoje em dia está um dia normal, que o gente de Corsao tem Sambil como meeting point. Sambil está algo que tem gente que me nota tribo divisa que todo dia. Mira aqui não, mas gente que sabe e frequência aqui não. Com mira estabelecimento de Sambil na comunidade de Corsao. A mim não que visa que tem rechazo, pero tu coisas novas sempre tem um pouco posa, me nota México nem passou para caliente, pero hoje em dia Sambil está parte da comunidade de Corsao. Como me se experimentar e cambio que Sambil aduna? Mas Herman, é um processo de adaptação. Mira que era conceito novo, Corsao me será acostumbrar com o conceito de shopping mall, seguro que a ideia de horário não ter a noite lá, abrir todo dia de semana, inclusive dia de festa. Mas é um processo de adaptação, então é algo novo para a cultura de Corsao. Pero mira, com pouco a pouco, o povo de Corsao completo a começar viva conosco de Sambil, tá algo incrível. E maneira para mim saber, Sambil abrir a destinação para tour durante o dia a dia, hora do dia não livre, momento papi que o turno não bisabo Sambil me também. E esse tá é meta de nós para gente não escolher Sambil como não casa. E esse é o qual nós trabalhamos todo dia de novo para a hora que a pessoa chega aqui na Sambil, não por sentir na mês na casa. Abo mês, nós miramos, a mim também já fome, não sabe, não conhece detalhes, mas a mim miramos cresce como profissional, você cada vez mais responsabilidade, nós está crescendo, nós tudo está crescendo de idade, mas o viaja nós está queda de uma zona de conforto, mas miramos assumir reto cada vez mais grande e maneira que mencionar cada vez mais e mais responsabilidade de funciona em Sambil, como você passou por poder me acordar viaja uma entrevista muito de Sambil na Barquisimeto, quizá com que mais de anos de Sambil, pero ela conta com ela cresce, com a companhia o mês de caso, com como está sentindo. Wow, Sambil para mim é minha universidade, como para mim, me devia emocional. Hobicos.
Me te comprendeu, sabe que marran compartir lagrimita, tipo, não estava a intenção, pero me te espera que a lágrima não de felicidade para sobra. Quizás prometia ma miravo também que va pouco lágrima a cai dia que va mira é fase de preparação a chegar a seu fim e por fim a corta cinta botava a expressar uma emoção que tu representa por a compartir cubo e a veces de 4 anos como profissional me te quer que o team dembo CV aporte mais grande persona jovem pero que a luta e que a realizar diferentes tarefas aqui com nosso tour de prensa a compartir cubo. Passou sempre que tem algum evento, alguma atividade, sempre tem contato com a prensa, contato com o invitado, contato com os tenants também aqui e nós podemos um processo de evolução. E nossa mira com ela cresce junto com o lugar, junto com a posição do lugar. Passou um lugar que de chiquito tiki me está papeando chiquito, no de su infraestructura, pero de chiquito for el proyecto a comienza a crecer poco a poco. Me acuerdo, pero me cantor, hay banda de entera, ando botando también un cantor chiquito, así de aquí, estoy en de machine, anda correr dry round. Hoy en día está un lugar icónico, está un icon de comunidad de Corsao. Danke un día más para estar junto con nosotros aquí en Sambil, una persona que también for de comienzo estaba con nosotros. Pensei também, danke de coração, danke pelo apoio e sostém que boa vinda dona nós aqui na Sambil. É um assunto recíproco, não? Para sobra, ora que tem confiança, é algo que você sentindo, tem confiança de parte a parte, tem confiança de Sambil se que nós for um primeiro momento, me recordo dia que o senhor Freddy Cohen avisou-me que mostra a gente que Sambil está mais que um centro comercial e hoje em dia ela quer provar. Então, me digo, você é melhor maneira para nos mostrar. Generando de Corsao, Kiko está Sambil, que é um lugar que tem vida, está Panaguá, que digo, vamos a Venezuela, e nós vamos a Venezuela, nós vamos a Sambil porque se mete, nós vamos realizar um programa mais bonito, de qual você admira parte do começamento do nosso programa. Então, a mim senti-me, em verdade, agradecido, e confiança com a buta arriba bonoche Corsao foi o começamento, porque nanta onde nosso sponsor não foi de dia quando nós abre suporte não ite dia chave nós tinha confiança de Sambil e Sambil tinha confiança de nós e também sei nós apoiar cada de sua iniciativa, incluso sua iniciativa comercial. Ahora que gente não está tendo dúvida, pero está muito grande, está muito aqui, como está dizendo, Sambil lo vai estar exitoso e ahora é prova que o Sambil está um êxito total. Como mesa viva, 4 anos aqui, junto com a família de Sambil, evolução aqui, Arcángela. Você, Herman, ora vai back, mira portrait, bota mira vídeo, bota mira quanto Sambil cresce, a evolução está enorme. Nós que passa aqui na tour dia, não é fácil. Pero ora nós para quieto rato, então que nós vai back de nosso historial e não pode realizar, wow. O cambio está enorme, o crescimento está enorme. Então, essa é a meta. Então, ainda tem hope mais na caminhada. Pero nós arriba é bom caminho. Nós temos time que trabalha com hobby dedicação, hobby amor, hobby respeito e responsabilidade cada dia de novo, para assim nós brindar a melhor experiência na cada pessoa que está bem visitando aqui na Sambil Corsao. Great. Então, para colmo, nós atendendo Happy Birthday para trás e cumpleaños feliz, happy birthday to you, happy birthday para Sambil, para inteira família e para uma iniciativa que segura bem interesse Corsao, uma dimensão nova, algo que estava tão novo para Corsao e que hoje em dia já está parte da comunidade de Corsao, de maneira não se chega a divisar na diferentes ocasiões, é um meeting point, é um lugar que você viaja, ora botada em chamada de telefone, você empurrar, uma nossa
topa promeco também de bom Sambil van topa na Sambil então tem mil lugar a parte de hecho que tem variedade de negócio para fazer regalito para comprar algo para mês para é que tem opção de comprar marca quizás tique mais custoso mas que tem presupuesto reduzido tem que comprar coisa mais econômico para tu rende tem cabida em cada de variedade de negócio não tem pero você tem calendário de atividade também Arcángela que está reunindo a família de Corsao, não somente em São Nicolás, que está a manifestação mais grande que está tomando lugar de chegar de São Nicolás e comigo a vida aqui na Sambil, mas você tem atividade para organização de beneficência, para gente com limitação, com desabilidade, milhões de coisas. Como você anda assim para dar espaço para tanto coisa? Você, Germán, nos porta a abrir para tour. Essa é a missão de Sambil também como marca para estar muito mais com centro comercial para sombra bueno por enfocar solamente riba a parte comercial, riba a parte de compras. Para sombra está difícil para pessoa por realizar compras por dia. Então, tem que combinar algo mais para lograr para a pessoa seguir visitando frequentemente. E também se Sambil também combinar a experiência de compras com a parte de atividade, a parte de entretenimento, e evento. E Sambil sempre abre suporte para qualquer projeto, qualquer atividade que por interesse e por brindar algo positivo na comunidade e assim nós mescla tour petição com 30 para nos portar calendário amplo tour luna de novo. Nós mescla atividade de deporte, atividade cultural, educativo, maneira como essa bisa fundação mas nós purba de tour luna de novo, nós bem com balance de atividade que nós apresentamos no pueblo de Corsao e naturalmente também é parte de compras, é parte de desfile de moda, mas nós purba de inovar cada luna com nosso calendário de atividade para assim também o pueblo de Corsao sinta um mês bom vir aqui cerca de nós. A bom mês com Alanta dembo atividade profissional junto com o projeto que Lanta quizás que a mais síntico para crescer junto com o projeto se nós põe como referência prometia com a abrir porta antes de chave como me está sentindo. Momento visa, Germán, crescimento enorme para mim como pessoa e como profissional. Já domingo vou me cumprir 5 anos formando parte da família de Sambil. Esta é minha universidade, o qual como assim aqui e assim cada dia de novo é algo incrível. Me está sumamente agradecido na time de Sambil completo, na família Sambil, na família Cohen. Tá algo como não por explicar. O conhecimento de Sambil e de família Cohen tá algo que me respeitar e me valorar mais o mês. Para sombra, não aduna a mim confiança no momento que me estava uma pessoa recém-graduada, sem experiência, não aduna a mim confiança para me formar parte da companhia. E agora, me sinto como me completamente uma outra pessoa, um outro profissional e esse aí seguro para sempre lo meeting de meu coração. Great. Bonita palavra, né? Sobre gratitude, onde coisas mais importantes, especialmente no crescimento geracional jovem que também nos traz, para sobre, eu quero que cada de nós, a lo largo de nossa experiência profissional, arranha manco, ajuda-nos a subir step mais arriba. E ora que nós está agradecido, pensei, mais mal nos surge, me está seguro, com pessoa de maneira abo, não somente para simpatia, para a sencillez, pero para o espírito de crescimento, para me mira que você seguir luta, você seguir pouco dia passamos mira diploma novo e me diabo, Arcángela não está para, não está stop. Então esse aí você mira de gente que seguir cresce. Então esse é coisa que está fazendo profissional cada dia mais completo. A mim também se demonote Corsao outro dia, é assunto de cada escola, vai pôr diploma de leite, coloquei você me está claro, e não está existindo mais. É aprendizagem contínuo, tá é secreto de êxito para a geração no futuro e mais ainda a cultura e tecnologia novo e tudo o que nos impacina cada dia. Arcángela Machadanki, me está apreciar
que va a sacar tiempo a ver un día con mi saco de hopi drug, nos ha demorado en trempan aquí en San Bill y hay actividad ahí, hopi gente bien para llama para bien fue trempan y mi saco a lo largo del día tiene horas para celebrar, horas para compartir y ya aunque no está mirando el programa de una hora un tique avanzado y nos a tarde casi a noche, me quedé invitado a Santo ainda. ¿Te quería nos abrir a ver? A veces con 9 de la noche San Bill te abrir, es de manera de costumbre también y ya voy a escuchar un día libre Germán, que hace un énfasis especial arriba aquí, normalmente arriba día libre nos abrir de tu sorte con 8 de la noche, pero como que nos simán de aniversario nos regala al pueblo de Corzao alguna hora adicional, es decir que ya voy a nos abrir también de 10 horas de mañana con 9 de la noche. Ok. Me te supone que ahora aquí, que no está casi en la mitad de nuestro programa, acaba, o si no pasa a mitad, acaba, pero scooter, ¿cuál bike scooter? Contame. Mas scooter estava uma campanha tremendo. Nós hacemos aqui para um período de 2 lunas mais ou menos. Toda pessoa que compra na San Bill cerca nós com 25 florinhos mais para participar para assinar por resultado feliz ganador de scooter que bem local comitê aconselha turende tá para seguir compra aqui na San Bill para sombra hope prêmio mais na caminda. Great. Nós está seguir celebrar que tu vai entre luna lo que está queda tiki que está queda de luna ponta nós seguir de juni nós queda celebrar todo. Pues un prometo nos continúa con más de nos programa, nos ta pasa para algún anuncio, 10 nanco ta si nos programa posible y chis nos ta back. Motivo insuficiente para despedir y vocer querí con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto. Cada día, Corzao te enfrenta retos nuevos para consolidar su posición como fuente de producción y comercio de productos para consumo local y de exportación. Curinde te cumple con su tarea de desarrollar alianzas internacional de negocio con países en región, además de fomentar inversión y creación de industria nueva para Corzao Rond Mundo. Su Free Zone y su parque industrial está agrupado más a compañía, además de crear cupos de trabajo y divisa para Corzao. Curinde, día para día, donando su aporte para fortificar nuestra economía. Y nos dijeron, hoy celebrando con la familia de San Bill, el 4 aniversario de San Bill. No lo olvidemos que nos llegan a vos aquí en Auto City, en Corazón de Saliña, en mi choice, en mi deal, hora de comprar un auto. Hora de comprar un auto nuevo, no te solamente marca, no te solamente price, no te solamente tu recei que nos siempre tiene en mi opción pago. Pero la cosa más importante está el deal, lo que nos por negociar, lo que nos por conversar, lo que nos voy llegan allí, te sei te cosa importante, camina Auto City te marca una diferencia de que mercado de auto en Corzao. Nos tiene una tradición de excelencia, dijo Piaña, pero además nos tiene en mi marca en de Mesundac y un equipo profesional para donar el consejo y asistencia necesario si de auto se trata. Auto City, de Corazón de Saliña, a nombre también de Agencia Funeraria Señorial, una organización que tiene un team profesional para donar asistencia en el momento en más
más difícil. Ahora que el momento final llega y que hopi viaja, es lo mes no te permitimos, así lo que nos incujasi, vos me ser la haga tu cos de mando de una organización que te da un nuevo servicio con profesionalismo y respeto. Agencia Funeraria El Señorial. Y en nombre también de Curinde proyectando el nombre de Corsao Round Mundo como una plataforma de negocio ideal de una área que también no está estratégicamente situada en corazón de Caribe, pero además con enlace, con alianza estratégico con el país, también está oportuno para nosotros conexión necesario para ofrecer plataforma de Corsao como mi plataforma de no free zone tanto en Hato como en Haf y además nos parque industrial que sirve de motivación para así la creación de empresas, compañías grandes que abren cupos de trabajo y te ayuda en la fortificación de nuestra economía. Curinde. Y también en nombre de Sambil, ahora celebrando 4 años de existencia en Sambil. Ahora nos va a echar de grande de Sambil para compartir 4 años de existencia de Sambil Corsao. Bueno, otra persona que nos ha conversado con él también está su director, señor Luis Moreno. Luis también es una persona que pone alma, culpa y corazón para así por Hiba Sambil junto con entera cruz de camino que está ahora aquí. Luis también contanos su historia y la que nos compartir con él, su 4 años de experiencia, que también 5, para se trata ahí, prometo que las abre puertas, pero además se tiene hopi años trabajando en la familia de Sambil. Será que nos continúa con más de nuestro programa de celebración total aquí en Sambil. For de mainda trempan, portan a abrir con ambiente de fiesta y que tú vas una cantidad de gente visitando Sambil, llamando para bien y gozando de celebración grande que Sambil tiene ave. Junto con nosotros, nuestro amigo Luis Moreno, Luis está gerente general de Sambil y nos vamos a conversar con él también, pues eso está importante para nos entender de parte de Zoom que está dirigido en lugar, experiencia. Don Luis, buenas noches, danke para estar junto con nosotros y contar qué papiamento. ¿Está pidiendo vos? Bom, aquí Dios, buenas noches, hermano, buenas noches, Corsao. De verdad, para nosotros está un orgullo tremendo, especialmente por Taquinán, para poder expresar un agradecimiento sobre esa palabra correcta de día a día para nosotros, para Sambil, de nuestra celebración. Un agradecimiento para Corsao, para a aceptação, para o suporte, para a paciência que tem, para dia para dia suportar coisas boas e coisas que não vai bom também, para sobre nós não está perfeito, nós temos erros e a ideia de nós estar por é melhor possível cada dia que nós está a abrir o molde, de verdade. Danke, e nós está completamente agradecido com o Corsao de coração para a visita de dia para dia, para o suporte de nossa tenda, para o feedback que está fazendo de turcos que nós está fazendo e sempre nós que fazemos a melhor coisa para Corsao. ¿Usted fue promedia, Luis, aquí, no? Sí, mi team, 14 años trabajando con el grupo Sambil. Sí, es importante, dispensamos un ratico, pues, en el segmento anterior, papeando con Arcángela también, no se papia de crecimiento, con el crecimiento no solamente de negocio, pero es gente, no tiene que la visa, 14 años trabajando en la organización de Sambil y que tú vas con el mismo entusiasmo. Contanos un poquito de historia de 14 años. Sí, recuerda que Sambil, está completa de nós temos de aniversário 4 shopping mall. Nós temos Sambil Caracas com 21 anos de operação, nós temos Sambil Margarita, nós temos Sambil Maracaibo e nós temos aqui de Corsao. Sí, mi tabata de manager. Entonces, que va a mencionar, está haciendo AVE, está de aniversario AVE, ok. 21 años, Margarita 18 años y Corsao 4 años. Sí. Mi tengo 14 años con el grupo Sambil. Mi tabata de GM en Venezuela, de un shopping mall con 256 pacusa, con importante brand, different brand.
ok, que usted va a estar en Venezuela y me ha recibido oportunidad para vir aquí en Corsao para poder desarrollar con el Grupo Sambil un mall muy bonito aquí y bueno, no estoy trabajando día para día. Sí. Con experiencia de vivir en otro lugar, con otra cultura y con un meta, que también es un meta de hacer un lugar exitoso con baja receptividad del pueblo de Corsao para Sambil. Interesante, una experiencia hopi rico, hopi confortable para sobre la principal riqueza que nos hay aquí en Corsao, es gente, es diferencia de cultura. Vos sabes, hermano, si vos que estás en contacto con tu cultura, que estás en Corsao, vos gastar hopi placa para viajar rondo del mundo. Aquí en Corsao, de 444 kilómetros cuadrados, vos hay diferentes culturas. Entonces, esa es la cosa más importante. ¿Está un challenge? Sí, verdad. Pues ahora, nos hacer diferentes cosas por llegar en más posible con diferentes culturas. Pero esa es la cosa más importante. Nos vive en Venezuela y bien aquí en Corsao, un país que tiene turcos, que tiene una riqueza de gente, que tiene riqueza de parte de turismo, que también es parte de shopping, pero ahora tiene un real experience de un shopping mall, de un mall de altura de América, de Europa, que uno va por año es diferente brand, ok, de mesma altura, mesma calidad, no es mesmo, price, ok, como por año de Europa, por ejemplo, nos tiene una garantía muy importante de que el precio que vos año de American brand que nos tiene aquí en Ribano Small, entonces más o menos el mismo precio que vos año de América. Entonces, para mí, de parte de Sambil, nos está contento por sobre de 4 años y por ti el mall que nos tiene ahora, pues esa es la palabra que me está avisando. Un agradecimiento, sobre todo un logro. Nos está contento, nos sigue día para día, nos no cansan, nos tiene un team que está trabajando día para día, ya sábado, ya domingo, holidays. Semana aquí ya webs, nos va a abrir de Ascension Day, pero fue de 10 horas para 9 horas de noche. ¿Con qué intención? Ofrecer para gente de Corsao bien para disfrutar con nosotros y la forma de que nos que de un agradecimiento para Corsao, de un buen precio, de un entretenimiento, de una experiencia. De manera siempre no se avisa, Sambil está más que un centro comercial, más que un lugar lleno de pacus, es un lugar que tiene vida propia. Luis, aceptación del pueblo de Corsao para Sambil está total. Tu evento con gente está pensando, si tu gente está pensando en Sambil, hoy en día, de manera no se para con Arcángel, un rato pasado, pibiá, botín gente de empurrar, hey, van topa, ¿dónde no se topa mañana? Prometo que también Sambil, que ella llega y no estaba tan fácil, tu cambio tiene su trayecto. Hoy en día, como está sinti aceptación de comunidad de Corsao para Sambil. De agradecimiento, de verdad, nos se siente que cada activación, cada activación que nos está haciendo de Sambil es gente a bien. Por ejemplo, el día de Koningsdag, día de Rey, nos hay 24.500 personas para un día, ese es un récord para nosotros. Y ese es el resultado del trabajo en conjunto de nos team, comerciantes y de comunidad también. Para eso significa que el trabajo que nos hace es gente está agrícola. Entonces, es más un cosa que he visto tocante de Carrefour. Carrefour está abriendo casi dos lunas pasadas y Carrefour bien para cambiar forma e experience para así compra de un supermercado. Carrefour está posición número 2 rondo del mundo después de Walmart y da una experiencia distinta. Nos realmente como persona que vive en Corsao nos me está agradecido con Carrefour por seleccionar Corsao para el lugar para aterrizar en el Caribe holandés.
y ta aterrizar aquí É fácil para poner confiança, fácil de fazer uma inversão assim na grande. WAC é seita e coisa que nós mestre compreender. Se uma companhia de magnitude, com Carrefour, com Sambil, com diferentes brancos da aqui na WAC den Corsou é lugar para poder desenvolver o business, seita é mensagem que não mestre manda para outro comerciante, para comerciante local, para comerciante que vende fora. Corsou tá é lugar para vir, não só Sambil, WAC. Semana passada nós estava em Panamá, fazendo uma promoção para Corsou. Uma promoção onde Sambil estava é veículo para invertir de nossa região. Nós não estamos papia de Sambil só, nós estamos papia de diferentes lugares, incluyendo Punta. Para sobre Punta está é joia de Quinandi Corsou. Então, nós está fazendo uma exposição frente a 120 inversionistas para mostrar que Corsou nós tem. Nós tem praias, nós tem lugares, nós tem caminhos, nós tem turcos. Nós tem o melhor lugar do Caribe holandês para vir. Essa estava e coisa que nós está fazendo é semana passada. Sim, nós há vídeo do senhor Jonathan Cohen de participação aí na Panamá que estava grandioso de tudo que você a mostra e tudo que você a logra como promoção para Corsou. O Kiko te reto para Sambil para 2020. Ainda nós temos que vai com 2019, nós estamos trabalhando para complementar a área de food and beverage, a parte de food court, e também diferentes brands que estão interessados para vir para aqui na Sambil. Nós esperamos para o cierre de ano, por culminar com diferentes projetos importantes que nós estamos trazendo. E para o ano 2020 lo vai estar ano de consolidação, se Deus quer. Den Sambil, den nos duci Corsou. E tá año de Corsou também. Bom, a mim sempre me gusta, papi, que gente aqui passou, sempre não tem reto. Nunca que você pensa aqui, que te plano, bom, não está claro, não. Cada dia não tem uma expectativa nova, não se purba de desenvolver tal coisa, ou não se bem com tal coisa, e se não está de algo de infraestrutura, algo de um evento, algo de uma ideia, um concurso de Kiko, de hamburger, of de grill, of de Kiko Kutá, e essa está assim que nós temos sempre entusiasmo de poder conversar com gente que está querendo em Corsou. Nós vamos com um programa importantíssimo para promocionar a criatividade da gente. Vai quedar en sintonía de nós. Ok, bueno, no se queda pendiente. Sonan, nos que agradecer nos amigos Luis a recibirnos también Arcángela de por mi parte de nuestro programa hoy de un día sin especial celebrando el 4 aniversario de Sambil, que está algo que nos turtin que celebrar, nuestra papia de nos que atrae inversionistas na well nante de caba, nan bini hopi tempo passar, nan confia arriba nos economia, nanga confia arriba pueblo de Corsou e imensa visa. Gratitud so nantin para que nos pueblo ku asadi do na Sambil e confiança necessário nos mira quanto gente ave canando aqui vai bem compartiendo com nos amigos de Sambil dia assim especial, 4 anos trabajando todo dia e sempre com entusiasmo, donando oportunidade para nos gente na hanha cuponan de trabalho não somente como Sambil, pero cada dia pacusan, cada dia restaurante, a trove. Nós temos suelto que cada dia papeando com o Arcángel o rato passar, nos atende é Happy Birthday e a trove nos atendendo de background aí, não tem cantica que está dando-nos sentimento de alegria também, Luis. Felicidades, hermano. Para bien. No solamente para 4 años, pero para tour años que nos delante, para nos seguir goza y para nos seguir más y más de Sambil todo día. Así no mes. Hermano, me queda una invitación final para noche día, güey. ¿Vos que salís sobre ruedas aquí en Sambil? ¿Cuánto recorre de scooter? 7 horas, el raffle de scooter. 7 horas, apenas se cosa que acaba, corre, bien Sambil, pasó. Vos no sabes. El día de hoy, si vos vais Cupra, vos pone bobón de que tómbola ainda, de que tómbola. Sí, y vos por ganar el raffle, si vos que vos por sale sobre ruedas. Ese es más visa, Jonan. Si vos te vengas a noche, bien con un helm, para soportar, vos me se lleva para ir con él.
por bom nunca bonsano. Vim com helm tem saco, tem botas, para suportar botar é feliz. Se compra e bohinca bolot, tem tombola portar botar feliz ganador de scooter que Sambil Taduna, pueblo de Corsao como regalo de su de 4 aniversário. Luis enviamos danki e danki na voz nacional para acompanhar-nos sábado em nosso programa diretamente celebrando com a família de Sambil e de 4 aniversário. Pues ahora necesitaba a Luis Moreno, director de Sambil, contento que nos pueda compartir con NAN, nos a celebrar junto con NAN y nos a seguir celebrar junto con NAN. Ture ayan aquí de éxito y atróvenos palabras de gratitud y confianza y nos espera que nos lo siga para hope haya más junto, creciendo para pues dan el resumen de lo que Sambil tiene cada día para poder disfrutar del ambiente dulce de Sambil. Bueno, sonan con alguna imagen de tiempo de apertura de Sambil, nos despedimos programa llave, contento de poder compartir el momento tan grato aquí. Un feliz noche y te mañana Dios que ahora nos vuelve topa para pisar otro. Buenas noches, Corsao. Bueno, en nombre de la Junta Directiva de Constructora Sambil, en nombre de la familia Cohen, para nosotros es un placer, y en nombre también de los empleados de Constructora Sambil, es un placer estar aquí con el motivo de la celebración y de la apertura del Centro Comercial Sambil Curazao. Un sueño que se inició apenas en el 2012, hace apenas 3 años. Nosotros estamos expandiéndonos en el Caribe con un proyecto que tiene mucho éxito en Venezuela y pensamos que este tipo de proyectos hace falta en las otras zonas del Caribe. El Sambil de Curazao, construido por Constructora Sambil, con empleados y arquitectos de nuestra propia familia, es hoy una realidad aquí en Curazao. También quería comentar que el turismo es uno de los negocios que más mueve empleo a nivel mundial. El segundo motivo por el cual la gente viaja actualmente en el mundo es por el shopping, está cercano al shopping. Por eso que para nosotros es muy importante complementar la belleza natural que tiene la isla de Curazao, lo caluroso que es su gente, la comida, la música, la alegría del curazoleño con un shopping mall como este, como el Sambil de Curazao, que al estar completamente abierto va a generar 2.000 nuevos empleos estables en la isla. Yo quería mostrarles un video que dura apenas 3 minutos, que va a explicar un poquito cómo fue el día de ayer aquí en Curazao y para que tengan una idea de qué es lo que es un Sambil. Vamos a ver. Sambil Curazao, more than a shopping mall. We are glad to share with everyone the accomplishment of Sambil Curazao. That construction of this mall started back in 2012. With the help of Cote and many local constructors, today we can proudly say we've reached our goal with a construction of approximately 50,000 square meters.